Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Lapen di Mahasa Autonomous Council Kachari Abitung Atung Union Minister Kiren Rijiju Aphan Kachetongdam. Dipu Club along Assistant Director Handloom and Textile Hinpen Hormukiron. Jirikindeng along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Aphan Panongsi Pinpura Lo Kapajir Ji Aphan Armuk Chijeng Kapedu. Khatkhatia long Jangtu Kang Thana Sai Non Puta Ington Tilang. Kardom Pini Prime Time Berta Kethana Bang Nilisami Marvelous Strong Parpi Non Narjuik Tha Berta Angton Pen. Musik ni phaing koira throk arnikang samapor Karbi Anglong Autonomous Council Lapen di Mahasa Autonomous Council Abitung New Delhi An Policy Union Minister of State for Sports and Youth Affairs Kiren Rijiju Aphan MOS kapachun pendanglok ason amo kapachun ponji aphan kachetongdam. Bangso Kachetongdam mahut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Pen Chaponsi MP Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council EM Amar Singh Tiso EM Lunjing Teron MAC Darsing Ronghang MAC DU Maslai Lapen di Mahasau Autonomous Council Pen CEM Debolal Gorlosa Lapen Arisang Ho Tum Chitongdu. Bangso Kachetongdam mahut non kichurmi ovekimia tumaphan aning karong Lapen kapachua hin kapaprang ng thegjiaphan hamren rong supialong patua club kikim kirang hanjang lang solong patua club kikim kirang Mai Bangalong Sports Complex Kikim Ji Lapen Umrong Solong Sports Complex Kikim Kirang Ji Aphan Dihina Munang Chirabdunang Ji Pusi Union Minister Kiren Rijiju Aphan Alopa Jertekang. Musik ni phaing koira troxiar ni anar lopor phai Krihini Malom Dipu Club Handloom and Textile Hinpen Self Help Group Atumaphan Ason Hormukiro Nasai Padupon. Mayalong Joint Director Handloom and Textile Tapas Ben Kachapahem Pupon na Mayalong Dipoknat Maiki Phalam The Parjupon Mayalong Handloom and Textile Dipu Officer Longki Hansi Pen Kaning Jipon Atengke Insurance Scheme Tado Training Center Tado Dipula Pen Angtan Tado Charlie Aning Hangatumdo Pulote Charlie Me Self Help Group Atumaphan Lahaya Hormunang Kiron Ke Pong Rep Hong Angtan Var Cry Koi Cry Aphan Kali Misen Pen Cyclem Si Amu Pawang Nang Pupusi Ning Jipon Halapu Kachetongdun Alohi Sarpo Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron Kaning Jepon ke non ke aprang akai kalilo non ke porivartan akai lasi itum claim paminang po jong thui jobai bidet nang ji lapen officer atum pen wangsi ahem wangsi langji chojordet ke claim ri koi krai ri pusi mai along thanpon bangso hot kadu kave bang plikep rakethom jongjong aphan therang inkora phosa group atum aphan hon hai hoi ronpon Non malom so phan birtaing tonpung excellent. Birta mo phi puthot birta arjupon thu exinang aduya hoi ke kenglim ji aphan anparta BOP khat khasla long kibi thu ji aphan armu chijeng kapedu West Karbi Anglong Jirikindeng ahawar Karbi Pen Meghalaya ahoy long border outpost Meghalaya pen nangki pre pen kapikim long ji abaha anparta Karbi Anglong pen Meghalaya la pen Karbi Anglong pen Nagaland ahoy aputhak la pen Assam district kachiphoklok ahoy Jasimet Karbi Anglong pen Meghalaya Nagaland pen Golaghat Nogao Andiman ahok pet ahoy ke jong kachini dak ji aphan Assam Chief Minister Aphan Panongsi Songdo Anatum Pen Jirikindeng Police Station along Pinpur alo Pipajerdam West Karbi Anglong Pen Meghalaya ahoy khat khasla pu ahawar along si bangsu kidu penajo Amreng Border Committee Karbi Students Association All Amreng Youth Forum 24+ Organization KSYC KAARA Tumpen Assam Chief Minister Aphan Pinpur alo Pajerpon
সোনকালে border to proper demarcation হ'ব লাগে unless and until government initiative নলয় তেতিয়াহ'লে কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা তাৰপিছত আমাৰ border development committee কে ধৰি KSYC 24+ organizations আমি গোটেইখিনি organization লগ ধৰি আমি প্ৰতিবাদটো চলি থাকিম যাতে অতি সোনকালে Chief Minister Government of Assam তথা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ চিফ তেওঁলোকে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে ইমিডিয়েটলি বৰ্ডাৰ্ছ খিনিত যিমানখিনি প্ৰব্লেমছ আছে তেওঁলোকে প্ৰব্লেমছবিলাক ছল্ভ কৰিব লাগিব আৰু সেকেন্ডলি বৰ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কথা কৈ আছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ চিফে কিন্তু আজিলৈকে আমি দেখিছো যে বৰ্ডাৰ এৰিয়া কোনো ডেভেলপমেণ্টে নাই তাতে বেছিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰে নাই আমাৰ তাতে মেডিকেল ফেচিলিটিজ নাই এডুকেশ্যন ফেচিলিটিজ নাই তাৰপিছত আমাৰ ৰোড কণ্ডিশ্যনছটো আমি দেখিছো আটাইতকৈ বেয়া গতিকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব যাতে নিয়াৰ ফিউচাৰত ইমিডিয়েটলি তেওঁলোকে ডেভেলপমেণ্ট প্ৰচেছটো কৰিব লাগিব যদি অট'নমাছ কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে যদি আমাৰ বৰ্ডাৰৰ যিখিনি বসবাস কৰে যিমানখিনি তাতে ইনহেবিটেন্স আছে যদিহে তেওঁলোকে আমাক মৰম কৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ প্ৰটেকশ্যন অফ লেণ্ডটো এইটো আমাৰ লেজিটিমেট ডিমাণ্ডছ বুলি আমি ভাবোঁ এই গতিকে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল এজ ৱেল এজ আছাম গভৰ্ণমেণ্টে ইমিডিয়েটলি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে যে they should have bilateral talks between government of Meghalaya and government of Assam so that the border problems shall be solved at the earliest possible time. Bukajan subdivision angkang khatkhati police station kaparlo khatkhati along jangtu kang thana sai langnu non pu anta inton wangwilang laso jangtu kang than pena jok abatai truck apesang adi malong pen hemi ke chuta dolo lahai jangtu atrak atum towar akungkung kapesang thiptiti pen aphong accident nang dusi penang atum apranta damlo lapen lahai jangtu atrak atum ladak malam ihum pen lien pharohini pen pharoke thom an Dekansi, Hamanipur, Imphal anke ponjike, towar langpangbui ponsi haladake do BOC, IOC lapen AOC hai hui atum aphan, chong thui chobai bomlo, bukajan pen anantera, Karbi Anglang live. Pini prime time abirta bangke lapuan si kangton iglo, dumithak me kardong.